Tanam lagi ngapain? Lagi main game. Tanam itu air apa? Air cucian. Boleh Tanis buang nggak? Ya udah, buang aja ke situ. Tapi hati-hati bisa ada orang. Hah? Aduh, Anis. Kasih Aki atuh kumaha? Aki hampura. Hampura. Tuh, masuk. Aki teh kunaon? Tekan naon, Jibren. Karena hidup di kampung. Mamgehu hanut kene. Saya. Mana si Aki? Saya. Saya lihat sih. Sia mana sia hen? Ini begini teh. Sia tengah ganggu. Aduh. Liburan. Aki. Naon atuh Ini batur mah ulin ke pantai, ke pendarangan. Pangandaran meren. Ulin ke Pangandaran. Nyaho musim kieu mah jelema teh bakal sarua ulin bakal pabeulit, bakal capek. Maknya cicing wadi imah. Aduh. Cek dieu. Ke Pangandaran. Tuh tingali. Inilah kondisi pantai Pangandaran hari ini. Buludak Vino. Jadi tong harayang ke pantai loba. Harin kata bawa kelek. Coba pikirkan. Alah, Aku cuma mau. Cuma mau terus Balik lagi tong ulin cuci mending kana bobo itu.